Ngizokuveza mara ngishayela la ngibona ukuthi wena ungakhuluma nami nomntwana njengayo abathuthu ngawathi yeah benaye ke usesi inkinga yethu yazini la sisi ne la ekhaya bakhulumisa nabo ukuthi abasakufuni abafuna ukuthi nokuhlalela endaweni nangabe wena nomuntu wakho ufuna ukuhlala la bathi akusimuzo wakho ne-boyfriend yakho so ngamanye amagama bafuna ukuthi wena uyokuhlala kuphi endaweni yakho no-boyfriend yakho ufuna umkhulu or yena umsana ungavumeli umsana ahlale nawo like this kosakhiphele something bakukhiphela kwawe nikhambe nokuhlala somewhere nokuqala yabona ngoba abantu bala bayala you understand because bayathi ukuthi unendlamu iyalo and then ezokwenzeka kusasa yenza ukuthi nathi inkosi sesinande sesibuya yabona ukuthi sesenze ngoba bayalila kakhulu but since from last week solo sithi sizokuthi there was a way that we are excusing but ke langena namhlanje sisigcina sifikile you have ukuthi nangabe ufuna ukuhlala nama i-pattern side uthole room la ningahlali because yezo bathi niyahlala ugcina ufuna ukulwa nomuntu ngapha ngikhaba sesizo bathi ukulwa nabo nawe uyabathuka uyabalwisa niyakuthi ukuthi kunehlangahlangano ikhona zange bakutshele ukuthi ngiyabambisa no it's fine we can sit down it's fine Facebook mama yakhe okay seyiza nangakini ukuthi nabalwa bafaka nabo phakatene mina ngingazazi ukuthi ziphume ngabe then ugirl like every time nakangaphuma like nakaphumileko uphuma kwakhe uyokhuluma ngami amasimbi endleleni konke nje ne okay last ukuzathi batho mina ngifuna ukumbetha bengise toilet nangisho nangicela ukuphuma koste ngenze ngiflash nje manje ngijamela ngisakhuluma nomthozisi ukuthi ngiflash ngani ngoba manje beyangekhona ngani ngisabuza umthozisi yakhe yena oba umuntu othi ufika ke mphethe iski suke toilet unuke anangajamela into ngilapha esayidini lapha uyabo ngathi ngisafuna nokuflash ngifuna ukwenza ngathi nangithi ngithembisa umbeke ngitshela ngamaphoyisa uyabo ngayichiba lapho nakangitshela ngamaphoyisa waphuma wakhamba waya police station yathoma since lapho vele yathoma lapho vele wathi ukukhuluma la ukukhuluma mawuzo ukuthi umama uboleka imali ukuthi sapho isukela kuphi uyibolekile wait uyabona ukuthi bathi leyo bayithatha kuqala uma nakhe lo yamtho lalela izangiyitshela lalela jama ungangena ngisho nami ngiphithi ukuthi ukhuluma lalela nami ngikhuluma okay sesam kibo bani uzinto khona lapha ngizayombiza jama phila umtshela into omtshela le ukuthi mina ngikhuluma qala ngifakile uzithi ngixoxa nabo zinhle mina qala ungangijwayeli uzineda ngisho ngikhuluma nawe ngikhuluma nabo bangijwayeli ungangiphakamisela imbindo right bangichichimisa qala ngisho nangu uyavuma ukuphuma nayo ngibona naye hayi sisiyazixoxela mfowethu ya irasi ngicabanga ukuthi bayenza iphutha ngokuphikisana sisirimandayile ukuthi lekuphi nakuphi ayisenjani okay ya no ngicabanga ukuthi bamotshe ngokuthi yabona ya uyalusana soxoxa jama ngitshele le ngithi ngiyekutshela yona yokuthi konje ngitshela yiphi ngongitshela ukuthi indaba iskiki ine toilet oh yeskiki yasukela lapho kambe yokuphisa thereafter kwabangileyo mayebona banoma nakho okay besayitshela leyo ukuthi basho yenyanga batsho ini umanakhe lo makaphezi umngane nosesami sesiphiwe fesibona babami so ngathi bebangazi ukuthi umthozisi intombi ahlala nayo le ngimi ngingwekhabo uma ngaphezi wakhamba wayokhuluma kusesiphiwe ukuthi hayi umthozisi uthatha amagoldiga uzokuhlala nawo lapha uyangama okay usesinangifika kuye ubuza lo wekhaya uyamtshela ukuthi hayi uhlala nomthozisi nga justice okay it's fine usesiyangihaba ukuthi ngize kuye ngiyakuye sesinangifika uyangitshela ukuthi hayi phela umntwana ekhaya uhlala ngakuphi ngithi nga justice ku khaba umthozisi hayi wena phela musi uma ngaphezi uthize so uthize batho umthozisi uyabaloya angitsho ngathi hawu ubaloya ubabangisana ngoba nangabe uyabaloya bengekhe baphumelele wokuthoma embuleni nangabe thana uyabaloya bengekhe baphumelele kuphi empilweni okay angisho thana ngithi uyabaloya bathi bayabaloya and baphumelele ba right yini into beshoda ngayo yini bamangisana umthongisisi okay leyo siyini then uthi bakhuluma nosesi ngendaba leyo
bangena indaba zenkosi bakhamba baye enkosini ukuthi bathawubana nosesi ngendaba abo leyo sekangitshelile ngithi obvious mina ngitshela uMthokozisi ungitshelile ngingatshela uMthokozisi kwathi nokuthi nabakhatshana wabatshela laba bathi nabasele sebabridgana bodwa ke nabatshela usesiphiwe batshela usesiphiwe ukuthi ukuthi angaphendula ama-call sami nasele sesiye enkosini soconfirm ukuthi vele ungitshelile lokho na uyabo awa usesiphiwe la ngelo vele zange saphendula ama-call sami azange saphendula wabuya kimi mhlaphanyana nje. Ngiyazizwa Zupho, uyabona-ke ngicabanga ukuthi into umsuswa or inkulumo zonke lezithana vele wena nomuntu wakho ngisayichaza mina nje umuntu wakho asitsho sizukulu ngapha ngisho ukuthi akusisekhaya umzukulu ngamanye amagama umntwana kabani ngapha umama wakho ngapha ngisho injalo ngamanye amagama nasele afuna ukurekhtela abe nentombi or abe nomuntu ofuna ukuthi bamazi la ekhaya into bamazi ngendlela right ngoba kusizi ukuthi wena bangakuthuka bakubangise yonke into net ukuthi bakuthuka endaweni yabo ukuthi ukuthi lapho bona banamandla amakhulu not unless phela wena nje ulandelele bo ngoba ulandelela umuntu wabo, you understand? So bazokwenza yonke into noma ungajustify but the fact ukuthi la you are just only a girlfriend, you just need ukuthi uze kuphela uzokuvakatsha nangabe niyazifihla kamele ukuthi nifuna ukuthi wonke umuntu anibone ngoba nina seninomntwana into babona or not unless nangabe nivumelene njalo la ekhaya ukuthi no hayi since well uyi-girlfriend you are more than welcome la ekhaya ngendlela eyinene then-ke nasele baba nenkinga babuye bakhuluma so ayisisemnandi uyangithola. So mina I advise you if nifuna ukubonana you rather nithole i-room or nanibona ngasuthi abekho ningakhambi in public uthole ukuthi uyezwa nje bathi abasakhona ukuhlala la emthunzini bathi umuntu wakho nabathi uyababetha kusho ukuthi you understand into le i-create enye into bona nasele nongacala i-statement bengifundela umuntu wakho ukuthi i-statement esikhona bathize ihlanganisa kakhulu nguwe and akatsho yena lo abangekho e-ofisini kutsho abayithu abosisi abadala ngazi bosisi ngumama mara umnikazi wala. Okay, but if I mind bathi ngihlanganisa ngani iphi file yakhe nikhekhe simkhumbuze kancane and again for heaven's sake I prefer that ukuthi mina I would advise you as a young woman ukuthi you should not give yourself to a man indoda kusidinge ikufune ukuthi ize khalele to an extent ukuthi akuselele ukuthi kuthola yabona mara immediately masele azigedla ngawo yokulaqhaza ingasekudala because sibukuhlala nomndeni wakhe kusasa babodwa bawubona you are going to be left out and you need ukuthi awuthi inamba ivakatsha nindawana thize akubona or ukuthi nangabe wena ufila comfortable ukubana no imali engacatshwa iphume 8 nange ningabi khona la nomntwana ngisho uyafuna i-study impilo yenu yethuka but la nizoba zoba ne-problem next bazokwenza iplan ukuthi bakwenza ukukhulu wena because bazogcina bakufanele bathi asikazokuhlukumeza umuntu ekhaya ngangizwisisa asikazokuhlukumeza umuntu ekhaya bathi ubhedi nopolini yabasa then I here to open a case yomzukulwana wabo inkinga i-girlfriend they want her out of their home yabona because she makes her boyfriend family to fight wenza ukuthi indoda ilwe benolaka ngamanga and then uthanda ukulalela indaba zangaphandle uloko busy ukuthi uthi urelaxe ngendlela orelaxa ngakhona yabona sato bokuphetha isikhosana namanamba akhe nakabe seno nomunye lo so ke boyfriend name uMthokozisi Mahlangu girlfriend Asanda Mthimuli yabona ngamanye amagama yile nto yenzaka ukuthi ekhaya wena naye akamele ukuthi nibe nokho into zakharba ulethe impahla namabhede konke la ekhaya mara kengazithuka ukuthi ayikho wakho kose sikhambe ngoba ngicabanga ukuthi by doing so uzobe uwenza ukuthula okukhona ekhaya if umuntu akufuna icatshana room ama-room achipile like 200 room inyanga but 200 inyanga yonke uyeza lapho niyabonana nangabe mhlambe babona ukuthi ukubaluleka kwakho naye sethi space esikhona baza kubuya bathi hayi man siyabona ukuthi besikwatile zama ukuthi umfundi ukuthi angenze sona so then abuye ehlala ekhaya ayinadinga singakhamba mara then yokuthi batsho ngiyabaliza mama nakho-ke batsho njalo yabona ngikutshelile ngathi enenye abafuna ukuyikhuluma ngawo bangayikhuluma for the sake wokuthi ubaphumele umuzi asikhambe athi umntwana asikhambe Lindo
thathani umntwana. Okay, sesicedile sikhamba nayo sesike-ke sibuyele emuva ngoba bayatsho ukuthi abafili comfortable ukuba khona kwakhe la ekhaya. This is Identical Force ekugcineni kwelanga. We just want to create a peaceful family, babe nokuthula, bangabi ngaphakathi kwenkinga ezikhona, so that ukuthi bangahlukumezi ngomunye umuntu ekhaya. Qalani napha balile bathi hey nokungibetha ungibethi ekhaya, sikhambeni, simlindele sikhambeni naye. Yeah.